laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هري مسيب جلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري هديت الله سبحانه وتعالى هندم جلبة sifa ɗiɗo nokkeji e sifa ɗiɗo golleji ko ɗum woni ko tawede e jiya koye makko koye tawata hikoye mo suɓi koye hiko etade ɗo koye rewiramo. haray ɗum ɗo ko suɓande immorde Allah subhanahu wa ta'ala. haray hiɗe yettamo ɗum ɗon kanko mo tawata o tawni en e sifa ɗiɗo golleji haray ko suɓede immorde Allah subhanahu wa ta'ala. haray si tawi woni hiɗen anduno moƴƴere ma hara hiɓe yiyayno moƴƴere ko woni kon e ɗum ɗo e yiyatano no woodi ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗana len kawre leydi ɗo. sabu ɗum haray moƴƴereji ɗi fof ko homodiri e ko sifa ɗi pirgi ɗi wonɗe wadde ɗo. haray ko ɗum waɗi haray ko yettugol Allah subhanahu wa ta'ala o weltanomo. sabu noon Allah subhanahu wa ta'ala no inni la in shakartum la azidannakum. so tawi woni o yettilan en ɓeydanayi on. haray goto kala e men yo yettu Allah weltanomo. haray yo andu yimɓe milliard jino e aduna on, kono Allah subhanahu wa ta'ala newnanaali ɓe tawede sifa ɗiɗo piiji. haray on tigi yo yettu Allah moƴƴa, o anditana Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴa noon. haray hino jortani Allah subhanahu wa ta'ala tabintinimo ɓeydimo e muɗum. haray inchallahu ko angal junnugol yewtere. haray hande ko jonnaɗe yewtugol fimum ɗo ɗo e kunɗo kikiɗe hum inchallahu rabbul alamin. so tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala jeyɗo o windere nde woni o hoddiri. haray mawdu on ko alghaflatu an ta'atillahi wa anil akhira. haray koko huɓodiri e yewtugol fi welsidagol e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala, welsindagol e oɗo galle lahara ɗe tawata en fof meɗen yiɗi e laawol fokkitugol yehugol ko intekon e ɗiɗo galleji. haray ko fiiɗo ɗo woni ko yewteten e kunkikkiɗe won ɗo belko Allah subhanahu wa ta'ala on newinan en wo. haray yewtere men nden hino yiilo hakkude ko intekon haray toɓɓe nayyi inchallahu. haray aranum ɗum ko tahdiru shari anil ghafla. haray oɗo ghafla ko sharia on rentini en kon e oɗo welsindare. si feƴƴi ɗum jewten asbabul ghafla, yoga e sababuji ko watta ha adda welsindare e neɗɗanke. haray toɓɓere toɓɓere nden yewten muzaharatul ghaflati fi hayati al mu'asira. haray yewten ko inte kon haray piiji yoga ko tawata ino welsinda e muɗum e nder ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri on kon e ngujamanu men ɗo ɗen. haray ko hikkitiɗon kon toɓɓere sakkitaɗere nden inchallahu. haray ko ilaju hadha al marad al khatir. haray ko ñawɗugol ko henɗum woni ko ñawdata nde ɗo nawnare nde tawata ko hulɓininde. haray bisimillahi rahmani rahim. haray musidɓe julɓe, haray ɓe yewtude fi ko inte kon al ghafla. haray ko inte al ghafla haray ko inte ko welsindare.
haray karmo ko ɓen no yewti fi ɗum ɗo moƴƴa haray sharia on kadi o wartira ɗum ɗo ɓaawo yewtugol fi ɗum ɗo sabu noon haray ko nawnare nde tawata ko hulɓini nde moƴƴa moƴƴa haray toode hinde hulɓini ɓuri nawnaje feeñuɗɗen ɓuri ko goɗɗo yinte kon haray hoore no muusudemo ma ɓernde no muusudemo ma goɗɗungo hino muusudemo haray nde ɗo nawnare hino hulɓini ko yinte kon ɓuri ɗum ɗon sabu noon nde ɗo nawnare haray ko nawnare perdinede won tigi adna e lahara ɗen tori Allah subhanahu wa taala dambe haray oɗo gafla ko henɗum woni welsindare ko henɗum woni gafla haray inchallah jogoy karmakoɓe no yewti ko innete kon gafla ko ɗum woni welsindare haray o inni ɓe inni ko faqdu shu'uri bima hukka an yushabihi haray ko wasede so'ugol konko tawata haanuno so'ude fi mum neɗɗanke hara emo haani anditude fi hunde emo haani gollude fi hunde hunde nden hinde waɗɗimo hinde concernimo tawatalle kadi so waɗade nde hino bonanimo oron ka wadde nde ɗo hara kadi hay o ala so'ude andude wondema ino woodi ko waɗɗimo kono o ala wadde ɗum noon woɓɓe goo ko ɗum ɗon inni ko inte gon gafla haray woɓɓe goo inni ko inte gafla ko mutabaatu nafsi ala ma tashtahi haray ko jokkingol wonkikin konko welatati ke neɗɗanke on kanko o ronka miijitade ka hakkil makko ko henɗum haani wadde ka wonki makko kin fewtinirimo o yaara ɗon ɗum ɗo woɓɓe goyni ko ɗum ɗo ente gafla ke oɗo o accitiri hoore makko ni o weltindike fi hoore makko ka wonki makko kin eɓɓirimo naɓirgol wo o yaara ɗon biduni tabassur wala tadabbur o alda e ndaarugol tasko o alda ko inte kon waɗugol ko inte kon yaɓɓaga ko inte kon pinal ko inte kon udditugol hakkil haray Allah subhanahu wa taala kadi ino yewten ko inte kon gafla haray e aya gooto tippudemo aya woy karama koɓe goo inni ko inte gafla ko al inghimatu fi dunya wa shahwatiha wa nisyani al akhirah haray ko ɗum woni wo gafla ko ukkagol e aduna on ko yollagol e aduna on andi ingimas ko mutugol mana si goɗɗo ukkike e ndiyan mo fubbade so muti nder ton ko ɗum inti al ingimas sike so goɗɗo o muta e liƴƴi o muti e aduna on mo fubbade nder ton e sahawuji aduna on ñamugol yarugol on Allah subhanahu wa taala yewtir nokkugo on no zarhum yaakulu wa yatamatta'u wa yulhihim al amal selluɓe ɓe ñaama ɓe yara onte ko yelaje ɓe e faale ɗiɗi ɗum ɗon sohlina ɓe on tigi kadi e hoore ɗum kadi on tigi yejjita filahara tew ukko e aduna on ɗo e fubbagol hakkunde golleji makko e huwodire e tawata hina huwodire diina yankoje o wona e doggugol ɗum ɗo o yejjita filahara on few ɓenni min haythu يصير الإنسان له قلب لا يفقه به وله عين لا يرى به وله أذن لا يسمع بها ender on fubbagol moɗon e ngoo maayo yimmetengo ɗo aduna neɗɗanke o wonta himo mari ɓernde kono o faamirtande e hino ɓernde e hino hakkil kono wawata taskade e hino gite kono o yiirataɗe e hino noppi kono o faamirtaɗi haɗa karama ko ɓen ɗum ɗo koye oɗo aɓe tippi Allah subhanahu wa taala ene wii walaqad zara'na li jahannama kathiran min al jinni wal insi goɗɗi men tagani jahannama yimɓe buy ka jinnaji e ka yimɓe fiye ɗum lahum qulubun la yafqahuna biha ɓe mari ko inte ko ɓerɗe kono ɓe faamirtaɗe wa lahum ayunum la yubsiruna biha ɓe mari gite kono ɓe yiirtaɗe ولهم آذان لا يسمعون بها بماري نوبي كون بنانيرتالي الذي أولئك كالأنعام بل هم أضل بيدو ko ɓe nanditi ko e nemoraaɗi soodi ɓe majji ɓuri nemoraaɗi haray si piiji ɓuri taskama hakkunde neɗɗo mo ala diina neɗɗo heɓuɗo o probléme ɗo hara mo mari ɓernde kono nde famata mo mari gite ɗe yiyata mo mari noppi ɗi nanata si tayti woni hoɗɗindirama e nemoraɗi nokkeede buy a ndaari tawa nemoraɗi no ɓuri mo kono ɓay haray inchallah mi naayi ɗum ɗo wonɗi haray kono Allah subhanahu wa taala no tabiti wonde men ballum adan kamɓe woni majjude allah ulaika humul ghafilun ko ɓeeɗo ni weltindi ɓen o andi haray ɓeeɗo Allah subhanahu wa taala tigi yewti
woko ɗum ɗo innete welsindaare ko woni welsindaare ko neɗɗanke tawata mo ka hoore leydi ɗo Allah taganno mo gite kono o alaaɗe yiirude simo mbumman tun no yaha o mari ɓernde o alaa taskaade ko woni gollude ɗo est ce que ko nafatamo taa ko lorrata mo somo mari noppi kono o jentotaa ko goonga haaji makko alaa aynde man Allah subhanahu wa taala o kalmo konte kon noon hare ko ɗum waɗi ɗum ɗo ko yoga tun e ko karmo ko ɓen findini fiyen faamu ko ɗum e mawdu wonɗe yewtude haray mawdu on ko ɗum ɗo woni mawdu on e ko hunde nde tawata ko welsinagol fiilakara on fayda hucca weddito few en toro yallah subhanahu wa taala on dambe haray toɓɓeranere nden e ɗum ɗo ko yimɗen kon ko tahdiru shar'i anil gafla haray rentingol sariya on e oɗo welsindaare yalli hara Allah subhanahu wa taala no rentini e welsindaare yalli sunna on no rentini e welsinade hihi e welsinagol hihi hara Allah subhanahu wa taala eɗen andi mo wi'i o wi inna alladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha walladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun Allah subhanahu wa taala o wi wo ɓe ɗo ɓe tawata ɓe jortaki laakhara on ɓe tanƴinaaki fottugol e Allah ɓe yeggiti ɗum few ɓe weltori aduna on ɓe yalɗori ɗum ɗo kamɓe si tawi woni gurdam aduna ɗam moƴƴi ɓe heeɓi ko ɓe ñaama ɓe heeɓi ko ɓe yara ɓe heeɓi ko ɓe waalo ɓe heeɓi ko ɓe worno kamɓe ɓe deeƴi e ɗum ɗo ɓerda ɓe ɓutti e ɗum ɗo ɓe inni kamɓe ɓe yonni hannde kadi ko woni ɓaawa toon yalla ahira ɓe haajata ɓeeɗo ɓe tawata ɓay ɓe heeɓi ɗum ɗo haa gasi tawi walladina hum an ayatina gafilun jooni noon aayaji Allah ɗen koko Allah subahana taala hollen aayaji fof ka kammu ɓe wertindi e ɗum ko ɗo si Allah tigi inni qul indiru maada fi lsamawati wal ard wa ma tugni l ayatu wannudru an qawmin la yuminun Allah wi anti nelaaɗo salah sallam o inni ndaari ma yeetoɓe yoɓe ndaari ko woni kon ka kammu e ka leydi immorde aayeje kono ɓe aayeje fof alaa nafode mo gomɗina neɗɗo wersini ɗon ɗeɗo nafatamo ko ɗum Allah inni ɓeɗo ulaika ma'wahum nar wonɓe ko yiite Allah subhanahu wa ta'ala ka addi ɗon o inni ko ɓe wersiniɓe haa gasi o inni wonɓe ko yiite ɗum ɗo helli ko rentingolle eɗen anndi karmo koɓɓen no inni ino jeeya ko andirta haɗoreji ɗi si Allah subhanahu wa ta'ala tigi inni ɗum ɗo no harmi c'est que siraji konnguɗi addeɗi ɗin hollugo ngol hunde no harmi iɗi ɗuuɗi no jeeya e majji si Allah kambi e hunde nden si Allah kambi e hunde hare o haɗiɓe ha Allah subhanahu wa ta'ala kadi ka yiɗigol yimɓe weltindiɓen fi lakara ma weltindiɓe fi makko o inni ɓe ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun iɓe anndi ko feeni kon ɓe gurdam aduna ɗam kamɓe noon ko inte kon e oɗo saare lakara hiɓe weltindi aduna on kala ko mimmina hiɓe anndi hiɓe woni tere janngugol fiiji ɗi fuu fi anndugol fi aduna maɓɓe o no yarata noon kono fi lakara o haaju maɓɓe alaa e ɗum noon Allah no wi'i ɗum noon ha Allah subhanahu wa ta'ala o yewti nokkugo o yewti ka alhaali ka fewdiren ɗon o wonni wo ndaari eko taraba linnasi hisabuhu wo hum fi ghaflatin muridun yimɓe ɓen hasgoore maɓɓe nden fewndike hewti ka ɓe maayo ɓe hasuɓe gooto men ɗo annda ko balɗe jellutanimo ko aduna ɗo kono ɓen anndi karmo kojo ka yewti kam min sahihin mata min gayri illati ko njelo e sellunoɓe ɓe maayi kono hara illa tus'al sikke sababu fusi yaaga ko waɗi ɓe ko njelo waali taani finaali binde ko njelo yalti ɗaɓɓoygol fewtitaali ka galle muɗum ɗum no heewi kam min sahihin mata min gayri illati wa kam min saqimin aasa tuulan min addahari ko njelo e nawnuɓe wuuri duuɓi ayago ɗum yineɗo no nawni o sella o wona ɗo duuɓi tati har mo woɗi ɗon kono yineɗo mo sella ɓenna cancer no nangimo ɓenna jabet no nangimo o wuura ɗo haɓe duuɓi capanɗe jeeɗi ara komo jabet amma fus nanga waaloɗa ɗo kiikiiɗe ɗo wiyetuyimɓe hara on tigi maani subhanallah ko ɗo tala subhana taala en ndaamu ɓattike hasugore maɓɓe nden ɓattike mayde maɓɓe nden kono e hoore ɗum fof ɓe alaa yiwde hiɓe wertindi ɗon hara neɗɗanke wonde mo wertindo haa o wertindo e hoore makko tawata o yiyata hay ko woni kon feƴƴude e hoore makko tuma neɗɗo sa'aaji makko ɗi gilo feƴƴude kono o annda yiɗi feƴƴude mo wedditi kanko o annda hoɗi duuɓi capantati hari ko capantati o jogii jooni wonti capannayi hari ko capannayi wonti jooni capanɗe joyi
won Abu Ishaq ɗo andirɗen ɗum ka gimi makko ɗo fuɗɗori ɗi sike neɗɗan to woni ɗo wesinde to hara o ala yiwde kanko tigi mo maayude o furɗa o ala andude sike o furɗi kono yiyaalo hewti ka o maaya o ronki gite ɗen fuɗɗike ɗuytaade o ala yiwde haa jooni hewti ka o maaya ɗum ɗo ko welsindaare addata ɗum si goɗɗo yiɗi gafla ko ɗum ɗo battinte e makko siki o anndata o fokkiti hay si Allah hol signalimo o fokkiti o yiyata si tawino hara ko suka ni tum inne kanko mo tanƴiɗi ɗum kono wonde yaha he an tigi yiya wano o innir noon ta futtu fo aadakal ayyamu fatta sike ñalɗe ɗen hino ñaamude ɓanndu ma ndu hino muncitude ɓanndu ma ndu watan hitu jismaka sa'atu nahata sike ɓanndu ma ndu ɗo sa'aji ɗi hino bonnude ndu hino no nawyinde ndu kono ɗum ɗo fof ko Allah inni ko ɗum womo fi gafla koni ɓe weltindi konte kon ɗon ɗe hiɓe won ɗon ɗen haray nelaaɗo sallllahu alih wa sallam kadi no rentini en konte kon haray ayaje qur'an rentinɗe fi gafla hiɓen anndi no ɗuuɗi moƴƴa haray nelaaɗo kadi salah sallam ɓe maaki masalu lladi yadkuru rabbahu walladi la yadkuru rabbahu masalu lhayyi walmayit neɗɗo anndito won Allah neɗɗo mo taw to pelletti mo annditude Allah o anndita ko Allah subahana taala tagi mo o anndita kala ko haani waɗ ko watta no haani yaadde e diine Allah kan ka njulayagal makko mo annditude Allah ka lekkol makko mo annditude Allah ka huwondire makko mo annditude Allah ke mo anndi mo mari kanko jeyɗo on tawata no yamiri mo piiji wa kadalika mo jantoro Allah wonki makko mo jantoro Allah ɗengal makko ngal ɓay ko ɗum ɗo fof woni jantagol Allah subhanahu wa taala jantagol Allah subhanahu wa taala hina jantagol mo ka ɗengal tan no jeeya fu ɗum jantagol mo ka wonkima Allah no inni wadkur rabbaka fi nafsik janto joni ma ka wonkima ka wayantude Allah ka wonkima alladina yadkuruna allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqi samawati wal ard siki joɗagol miijito wa kadalika no jeeya ko inte kon zicre anditugol Allah subhanahu wa taala e golleji mum ɗi si tawi ka lekkol wonɗa haray annda Allah no sutima andita fi makko deta mi waɗu ɗum ɗo par ce que Allah no sutinam mo haɗilan ɗum ɗo kadi yomi waɗ ɗum ɗo par ce que Allah subhanahu wa taala no yamirilan ɗum ɗo oɗo neɗɗo wawɗo o Allah haali ɗo e misal mo tawata o ala ɗum ɗo few o anditata Allah o jantata ko Allah ka ɗenga makko naka wonki makko kala kadi ko ukki o yana e tum e mum o anditata Allah oɗo no fure on hay akhdari no yewti en mum o inni la yahillu konti dagantako lil mukallafi kel hellifaɗo an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi sike hellifaɗo sellantama waɗugol gollal o anda en Allah subhanahu wa ta'ala yewti e maggal joni no ɗum ɗo fof a anditi ɗum ɗo fof siɗa tawi woni ka anditto Allah subhanahu wa ta'ala haɗay ko ɗum waɗi neɗɗan kam o hana wesindade e Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum waɗi ibnul qayyim kadi zawji mo yewti yewtere fi konte kon oɗo gafla toujours hiɗen ka rentingol fi konte kon oɗo gafla o inni ala qadri gaflati l abdi ani dhicri yakunu bu'duhu an anillah neɗɗan kono ko embere no weltinori wo e jantagol Allah ko noon ka dow woɗɗitori Allah sike neɗɗanke no jasirɗa wo e anditugol Allah no woɗɗitorɗa wo e anditugol Allah yo andu kadi ko noon Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗintinirma kadi e makko iɗen andi ɗum no heewi ayaje ɗe Allah subhanahu wa ta'ala yewti waña yottagol o yinna nasullaha fa nasiyahu e yejjiti Allah Allah kadi yejjiti ɓe nasullaha fa ansahum anfusahum ɓe yejjiti Allah Allah yejjintini ɓe hay hoore maɓɓe ko inɗen konnani Allah yejjintina taw hay hoore ma hayyata hiɗa nawyude hayyata hewti ka maaya an haraɗa welsindi ɗum tum sabu ko welsindiɗa ko e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon si Allah subhanahu wa ta'ala nandi mo yewti nokku goo o inni o man ya'shu an dhicri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah subhanahu wa ta'ala o inni wo kala welsindiɗo e jantagol men haray namen e wondata min accitamo e cheytanuji ɗi ndun ɗo wona jaati makko ndun ɗo wona diriran makko iɗen andi pellete kala mo cheytani woni kaidi mum yo kaiduhu ilan nas kala neɗɗanke mo tawata ko cheytani woni ɗowowo mo on pellet ɗen andi kaka yiitoɗowata mo Allah inni innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir haray o noddata fedde makko nden koɓe laato jiyaɓe yimɓe yiite de
haray ko ɗum waɗi ibnu qayyim inni wo neɗɗanke kono woɗɗitori allah subhanahu wa jantagol allah subhanahu wa taala o ko noon kadi allah subhanahu wa taala woɗɗintirdtamo e makko hay ko ɗum woni asbabul gafla ko ɗum watta ha goɗɗo weltinde ko hawre leydi ɗo ko ɗum addata weltindare neɗɗanke haray karmo koɓɓe nde yewtitiji heewɗi inchallah ɓe jantoto yoga e majji haray no jeeya e aranum ko karmo koɓɓe yewti wondema ko sabi mbinta ha neɗɗo o weltino ko ɓenni ko tuulul amal juutugol yena sikkugol hino juuti ngurdam sikkugol siwa maayude angal angitugol maynden no ɓatti ɗum allah subhanahu wa taala hino wi'i innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba kamɓe hiɓe suti dargal ngal ma mayde maɓɓe nden ma ko ɓe fota kon ɗum siwa ɗum siwa allah inni wa narahu qariba minen mbiɗa sotino mino ɓatti wono ko goɗɗo go wi wonni kullu atin qarib kala ko arata no ɓatti ndaare ɗo piiji buɗɗi sikkuno ɗen siwa hewtude daafiji hande ɗi hewti si a jonnama ɗo rendez-vous mo 6 mois inna ɓe kadi ɓe kan hawja on 6 mois feƴƴay a andata ndaare iɗen konta ɗo ɓay iɗen kontira e ɗe limoje ɓe iɗen innano 2014 2015 2010 2000 ɗum ɗo hande ko 2016 woni ɗum yalte woni a sikke ko juuli 2016 naata mo hay allah subhanahu wa taala sigi no yewti en wondema tuulul amal ko ɗum watta ha goɗɗo weltindo ɓerɗo makko nde yewa allah subhanahu wa taala o yewti wonni alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله سبحانه وتعالى ولن يني يقول إنه يوتنا عليهم هاجون إن أنجت تون الله إن هلتون في الله جانتاما ونون هاجون ون جنتك في الله ورنكم هلو درنكم ما فعل ونون هاجون كو جبتيكم إن مرد إقول جنتك هاجون هلال الله دمرنتين دقوني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ita ɓe wonwa ɓeeɗo jok okkano ɓe defte min kablu ko adi ɓeeɗo konno ɓe wanno fa tala alayhimul amad yela on tuulul amad on juutugol sikkugol ngol gurdam ɗan alamat jamanu maɓɓe ngon siwa ɗum ɗo waɗi haa ɓe woni e ɗum ɗon fa kasat qulubuhum wa kasiru minhum fasiqun derɗaɓe ɗe yoori hay ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala on kanko o rentini en konke kon ɓe sikkugol siwa mayde قلت إننا وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لأن عندي حديث صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا تكاد توتيوني هرا كأخذ وظهور ما كأخذ كغريب تنتقل إلى دار آخر لكي أعجون نيني كو يقول وندا أيها قال لكو لأن أنكم قال لك دار القرار إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار هرأي أودو أدونا ودار متاعتكم متاع ودكم لهم تسكوا الآخر ونكو إمانتو هرأي أودو حديث دناندي ابن عمر أوبي وبيدي يوتر وإني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء إتي الصباح إتي وني أهميتي إتحبوا كيكيدي sahiri tattabu binde akoy ɗin konnane ko jeɗu e selluɓe mayata hara beni sa yiyatama ɓe maayi koyneta fiwan honno ɓe maaya woɓɓe goyna ko fenande o mayde nden woɓɓe maayino ñamude hariɓe ñamude ɓe jooɗi ɗon dande yiilo ɗon nde helo ɗon ɓe ƴette ɓe yimɓe ɓe dogini kalabtani ɗo e kalabtani hara ɓe maayi est ce que arɓe no anduno maayey ka ñamata ɗo ko ɗum waɗi si nelaɗo sama maaki an ko ya waɗa hoore ma koɗo ibnu umar inni si a weeti to habbo kikiɗe haray banu adama yoga hikamuji ko kala ko mi yewti haray yo andu balɗe makko ɗin koɗe gati set ko ñalande feƴƴude e fewdinde e aroyore wo feƴƴinde nde feƴƴi e ko nde feƴƴidi ko a wata heɓɓitade hande ko juma ɗo omi jemma asede o wonɗe ñallal juma ngal ngal feƴƴi hande
so a waɗano kon hannde fof e nder ngal ñallan ɗo a wata heɓitade hannde kadi a wata artirde ɗi sa'aji ɗo ƴetten hara janngo a ñalli janngude Qur'an a hewtata ko juma on par ce que sa ñalluno janngude Qur'an e juma ñalluɗa janngude Qur'an e a sewe hare no heɓi ñala ɗiɗi janngade kono hayso janngo a janngere ko wotere heɓuɗa feƴƴum nden feƴƴi wo e ñalande hiɗa fewdodi e nden ɗon joni hannde e weetude ɗo ase o inchallah ko nde ɗo wojjeyɗa e ko tanimi fiha sikke koye nde ɗo nde ñalande ɗo ɗi sa'aji nde ɗo ko ɗiɗo ko ɗo profitata ko ɗum waɗi hay ɓe inni seydna ali radiallahu anhu mo wii inna akhwafu ma akhafu alaykum isnatayn piiji ko mi ɓuri on kon hulande ko piiji ɗiɗi ko tuula al amal wattiba al hawa ko juutugol yela sikkugol siwa maayude e joggol faale ko ɗum ɓenni baɓe hukamano inni aljahilu ya'tamidu ala al amal wal akilu ya'tamidu ala al amal ɗa ko amal ɗa ko amal serti ɗa ko hamza ɗo kawi sike majjuɗo on kanko himo tuugi hakkil makko kin e sa'aji ariyoji ɗi a taswir ko inte kon sawfa afal arno mi waɗoya a taswir wo sawfa yandawo mutasawifun arma min soya ɓeynoyo mi waɗoye amma wo jooba hakkilo kanko himo tuugi e golle ɗen o leede innugo mi golle e janngo ma mi golle e timi duuɓi 40 mi tuubay ma timi duuɓi 50 mi tuubay kanko hina ɗum won wadde kanko ya'tamido alal mo gollude si duuɓi 50 tawimo tawa mo gollude si tawi woni hooti kawru o golli ko yooɓi ko on joom hakki haray ɓen tori Allah subhanahu wa ta'ala o newnan en ko inte kon waawgol ko inte kon jogitagol oɗo ko inte kon haray renugol ko inte kon oɗo sa'aji mo haray hino jeeya ɓe inni ko watta ha goɗɗo welsindo hubbu duniya wa zinatiha yiɗugol aduna e yiɗugol cuɗaari aduna Allah subhanahu wa ta'ala no inni ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun sike no woodi woɓɓe hiɓe andi fi aduna on moƴƴa hiɓe hettini fi ɗum ɗo kono fi lahara on hiɓe ghafilun ɗon ko ɓe wertindiɓe hare oɗo ko koynete hubbu duniya ɗum ɗo no jiya e ko wonata sabu ha goɗɗo welsindo e diina mum kam o welsindo e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala o walsi Allah subhanahu wa ta'ala o rentini en nokkugo o inni en la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah o inni wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun hara hita haɗu on hita sokolin on hita welsindin on e ɗaɓɓu e jawle monɗen e ɓiɓɓe monɓen e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala an dhikrillah e anditugol Allah hita welsindin to ɗum waɗu ha welsindoɗa yalli no sa waɗi ɗum haray amali Allah inni haray amalari yo Allah dande o inni wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun kala waɗɗo ɗum hare ko kanko woni ko inte kon hare o jiyama e perduɓɓe ha Allah subhanahu wa ta'ala no signali en nokkugo wondema no jiya ay ko waɗi ha welsinde ɗen o hubbu duniya Allah wi alhaakumu takasur hatta zurtumul maqabir aduna on so holini on ɓurodiral ngal fi jawle e ɓiɓɓe e ko waɗi e cuɗariji aduna ɗum ɗo suumi hakkillaji mon ɗi ha hande kadi o welsindiki e fi ko inte ko mawɗo lahara so be hande en ndaari e zamanu men ɗo haray aduna on koko nelaɗo makuno kon sallllahu alih wa sallam nelaɗo makuno mal faqre akhsha aleykum hina basami ɓuuri hulande fof kono mi ɓuuri on hulande wo konde aduna on weƴƴitanoyte on fonte yaaja loyirɗen ni hande piiji ɗin fof hino woodi ɗiifiji wodirano ni fewde mawum meɗen ɗin wodirano ni fewde nelaɗo sallah sallam tawa a jooɗotoɗo ni tu machine hunnaɓe defugol ko ya huɓɓin tun ko inte ko machine defa wuppugol ko machine fiiji ɗin fof ko hino newi hino téléphone hino ordinateur hino internet
ɗiɗo piiji fof no neri nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wa sallam komi hulani on ko oɗo aduna weƴƴitanoyte on joni noon fatanafasu fiha fa yuhlikakum kama ahlaka al awwalin fooɗodiron e oɗo aduna on fof mon jiwdon oɗo aduna piiron fii o ndaaren si tawi woni yani fii laamu neɗɗo so o faalama laamu o waray hayti ko wuluure o warata fii yo jooɗo ka laamu makko o waray sabu hen ɗum ɓay tun sa jooɗike ka laamu maɗa gunɗon laamu a heɓay ko innete kon jawle a heɓay jawle ko ɗum nelaaɗo ma kisa safata nafasu fiha a yiyani goɗɗo ɗum ɗaɓɓira laamu o wallitoma so yehi ha a laamike a ndaari a tawi oɗo kanko mo wawma ettudere ngu laamu ɗo wara mo dumoɗa warugol wonki fii ɗum ya jooɗo ka jullere ɗon ka o jooɗiɗon ko ɗum nelaaɗo ma fata nafasu fiha fa yuhlikakum kama ahlaka al awwalin fooɗodiron e aduna on noon halkiro no halkinono ɓadi noon en daari hande mo goɗɗo kala oɗo hubbu duniya so be hino soñji e moƴƴa moƴƴa ha fof koye ɗum ɗo fayda woni ko fewti mo kala ko maafi hande ko honno wono yaltuɓe woniri hella leyɗe janane ko maafi ko honno mi darnirta ka amen ko honno ka amen jalbirta ko honno mi waɗirta ɗum ɗo e ɗum ɗo hina ɗum ɗon no gasa wonno en lawn kono ɗum ɗo dumaka no wembude la tulhikum amwalukum wala auladukum an zicrillah hita ɗum ɗo wembu on hita ɗum ɗo haɗe janngugol diina ma kan hita ɗum ɗo haɗe koyinte kon ɗoftagol allah subhanahu wa taala hande ko ɓuri fanɗude e piikoy koye allah subhanahu wa taala artiki en koye ɗo no jeeya e ko waɗi ha ko wertiɗen ka ande ɗo ko ko yiyetten hande internet e téléphone so be ɗum no waɗi hande hiɗe weltindin hoɓɓe goɗɗo hino waɗa ɗo ɗen 30 minutes ka internet déjà 30 minutes ka internet soɓe ɗen andi ɗum no fanɗi fayda sa waɗal 3 heures tan ka internet anda ta fuɗɗike consultude piiji kono hara enen ɓen waɗoɓe ɗum ɗon goto kala enen yo taski ko sike ko leerji jelu ma ko minute aji jelu o jonnata Qur'an on par jour so ɓe goto kala mo ndaran hoore mum mi laaɗum maki seyna Omar no wii hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasde hoore mum aɗo hasde hande foti ko fii colci foti ko fii danɗe labaɗe e fii ko ente kon teddule ko tawata goreɗe ma hino hippina hino teddina ko Allah inino kon fala yahururka taqallubuhum fil bilad ɓeɗo maruɓe hita ɗum sey ko ɓe mari kon hita hoode hita sohlini Allah subhanahu wa taala ɗum ko mata'u duniya hande ɗum ɗon waɗi ha tigi tigi on golle men e piiji ɗaɓɓugol aduna soɓe ɗum ɗo waɗi ha fayda tigi tigi on e yejjiti ahira on ɗum wasi Allah subhanahu wa taala inni kalla bal tuhibbuna al ajila wa tadharuna al akhira o yiɗi aduna on o yiɗi yaccotoon ɗum ko ɗum inte ajila koko watta kon ko ɗon e ɗon o andi enen e yiyañam e yiɗa ñamande ko ɗon e ɗon ɓenta kon peyi o konta ko ɗon e Allah en suɓike ɗon e ɗon ɓay tun si a golloyiɗo ko direct ɓe heɓata ɗo 1200 euros 1300 euros hande ka ɗum ɗon hiɗa hittini fi ɗum ɗon hiɗa wakkili fi ɗum ɗon moƴƴa ko ɗum waɗi a waɗi to leerji a andata waɗi to leerji ko sa ari ka hoore Qur'an fuɗɗoɗa so ɓe naɓugol sundulla e soɗɗagol e yinnugol ronki e ko waytata feɗiɗo piiji hara ɗum ɗo o hubbu duniya ɗo e zinata sike yiɗugol aduna e cuɗaari mundi ɗum ɗon hino jeeya hande ko waɗi ha no waɗuɓe en ko inte nafus hara ɗen waɗi ko inte kon concurrence compétition ɗe memmini jami miɗo haɓɓiti o ɓuratala ɗon haɓɓiti mi ɓurata o hay ko ni goto kala min haɓɓiti kañum ɓurata heɓude téléphone ɓurɗo labede suudu ɓurɗo labede kamum ɓurata jalbude ko kañum pay ko ɗum ɓurate innede hino warti sonci lavaɗi hara ɗum ɗo fo soɓe si alano e welsindude e gurdam e diina kam haɗa eno na fuy kono si tawi woni ɗum ɗo tuuɓe mbima haray aɗa yi hoore maɗa hara no jiya kadi ko inte kon ko tawata hino waɗi jama on welsindi haray aljahlu bi din angal famugol oɗo diina angal andugol ko inte kon darja qiima ko Allah subhanahu wa taala waɗani kon kaɗo diina sabu noon banu adama ko yimɓen konnani ko doganta ko fii ko tanƴini kon hino moƴƴanimo ɓante fii makko wallahi haɗa ko ɓuratama ɓantude ko ɓurata jalbinde kama
ko ɓuratama teddinde ko ɓuratama ɓuttinande ɓernde ma nden ko kaɗo diina allahi ala bi dicrillahi tatma'innu lqulub ko anditugol ngol Allah ko jantugol ngol Allah ko wondugol ngol e Allah ko ɗum ɓuttintama ɓernde men hinanji aduna wi ko ɗum waɗi so Allah subahana wa taala waɗan en mise jane sen daari leyɗe heefere men a yi'e neɗɗo hara ko innaɗo ko milliardaire jo mo jogui milliard ji ɗiɗo haɗali mo o yaha o warto o waɗa suicide o inna o wartoto wonde si ɓe windi ko wartori kon tawa Allah na wonana no gasa an julɗo on siɓe mari probléme ji waɗin temedere kono hara ɗinki no heeƴi e ma mo fotti e ma hara ko inte kon o alleni kon simahum fi wujuhihim min asari sujud a fotta e makko hara batteji ɗin hino andi e makko ka yeeso makko annora julde min himo jalbi mo welti kono hara mo mari probléme ji temedere goɗɗo makko probléme hon gotum mo mari milliard ji o yaha o warto sabu hen ɗum ko diina kan hooli fi neɗɗanke on Allah subhanahu wa ta'ala ino inni hoɗo islam hara en andu hina islam mo tawata ha diina men ɗo buyno faamika sa woni julɗo moƴƴuɗo sa woni julɗo tinniɗo hare an a ala piiji aduɗa siki hare an a perdi hare an ko soñja tum hare ɓe waɗma jeeyaɗo yimɓe sattinaɓe ɓe hoore mum gurdam mum ala ɓuttinɗo ka hoore leydi hewtiɗo anduɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ibnul qayyim o zawjini wo neɗɗanke so heeɓi andugol Allah subhanahu wa ta'ala o heeɓi ko ente kon haqiqatul usma Allah siki haqiqatu ko ente ko weddodugol e Allah tawata so o weddodi e Allah tum so bi haray hara ɓerɗo makko no ɓutti hono nella alah sallam noon si ɓe weddodino e Allah haray ɓerɗo no ɓutti wonto ɓe weddotayno e Allah kaka julde ko ɗon ɗe ndeno Bilal arihna biha ya Bilal weltindiri men ko ente kon julde nden fowtiri men julde nden kamɓe ko siɓe arti siɓe iyino ka golle ɓe nangi juulugol ko ɗum ɗo waɗata haa tigi tigi on ɓe ɗumanno sikki ko ɗum ɗo watta haa ɓe welto eɓen anndi ari e yoɓe e isaji wondema neɗɗanke o jombi ñande o jombuno sonna makko hino moƴƴintini haa moƴƴi hino habbino ñalaande aranere nden ndo woni nden hawrondirde sonna makko nden ñande ɓa o inni sonna makko yo habbo mo o juula darɗe ɗiɗi o ɓanti ɗon juulugol darɗe ɗiɗi ko suba kawɓittigo ɗon o andi taalifi sonnaji makko on ɓeeno anduno ko innete kon Allah subhanahu wa taala ɓeeno anduno qiima diina islam ɓeeno enen no ɓernde no ɓuttirta noon si tawi woni en heeɓi jawdi e innama ɗo joni heeɓika golle duré indéterminé ɓeɗo heɓede 2000 euros 3000 euros no ɗum welirta en noon kamɓe kadi ɓe nangi joɓe ɗum no wela ɓe ɓuri ɗum ko ɗum waɗi kamɓe ɓe famuno diina kanko ton ɓuttuɓere no woni Allah subhanahu wa taala no fodi e memaji aduna o lahara o sen woni ƴetti oɗo islam hare ko ɓuttuɓe dow ɓe ɗaɓɓude ko moƴƴirewɓe ɗaɓɓude hare ɗum fof no ka diina Allah subhanahu wa taala no inni kala golluɗo ko moƴƴi foti ko gorko foti ko debbo kan woni lanuhiyannahu hayatan tayyiba eke min ɓurde kala golluɗo ko moƴƴi foti ko gorko foti ko debbo min wurnani gurdam moƴƴan hare siɗen anduno oɗo diina ko ɗum ɗo naɓatama kadi ka aljanna galle luttan oɗo diina ko ɗum ɗo naɓatama ka aljanna aljanna ko ko wonɗa naɓɓude ka anduɗo fof ɗum no ka aljanna e ɓuri ɗum no ka aljanna haray piiji joɓi karamo koppen no yewtiɗi bano adama o heɓataɗi ka aduna ɗo few ko laakara tum heɓataɗi so naati aljanna yo Allah subahana wa taala naada en aljanna haray no jeeya e muɗum si goɗɗo si yimɓe aljanna ɓen ɓe naatiki aljanna Allah subahana wa taala immina noddowo yo noddu o winna ko wono yo yimɓe aljanna hino woodani o wuurugol o maayata fooma allahu akbar on tigi heɓi assurance wondema o maayata ko huɗuɗen kon hande kala ko heɓuɗen ɗo o jawle ko wonɗen dogude fimmuɗo ɗo haa ɗum ɗo weltinden e oɗo laakara luttowo qalen ko wal akhiratu hayru wa abuqa ɗum ɗo fof sen heɓi ɗum ɗo haɗata maaye kono ko aljanna en maayata si hatti ɗon no luttire ko faala ɗen noddowo o nodda o inna no woodani o wonugol sukaaɓe o nawyata abada kadi a nawyata naati yennugol a wona toon duuɓi wuluure duuɓi milliard ji a nawyita kadi few si hatti ɗon hare haa joni no lutti est ce que no wondi on tigi nawnayi o inna no woodani on sellugol on nawnata fooma goɗɗo nawnata toon la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub hada min qawli ahli ljanna ɗum ɗo ko konngol yimɓe aljanna ko Allah subahana wa taala peññina nen si ɓe naati e aljanna ɓe inna enndi no yetti Allah ɓe naati kamen ronkata ka tampere e soñja memata men
si hattiɗo hana no woodi ko bano aɗa no mankiri ko dogete fimo hubbu sike cuɗaɗiji ɗin jawle ɗin nemaji ɗin o nodda o inna no woodani on ngalu o wasata abada siki on alɗay o wasata abada goɗɗo ton yahata ha inne o lannirama a heɓi assurance na ko inte kon ɗon heɓi dire e déterminé sakma société ma on ɗo no wawi lannude yalta ka golle kiɗa wawi heɓde probléme toon ɓe yaltini ka golle lahara noon a heɓi assurance a heɓay ko ñaama tan keɗa ka aljanna toon ɓe hilli aljanna kan na ko hatti est ce que goɗɗo heɓa ɗum ko horreri ɗo ko heɓata ɗum joɓum ɗum ko Allah subahanahu wa taala hokkata yimɓe aljanna ko annadaru ila wajihillahi alkarim ko daarugol yeeso Allah mo Allah subhanahu wa ta'ala o accay ha yimɓe aljanna mo kala hino ofiti ko ɗum Allah inni inna ashabal jannati lyawma fi shughulin fakihun allahu akbar o inni wo yimɓe aljanna ɓen no sohla andenagi sen inni sohla kamen hara ɓen andi ko bayde ma ko sifa ɗi kono sohla ko kala ko okkiti goɗɗo hakkil wendimo o hucci e ɗum ɗon tun ko ɗinti a shughul joni noon Allah inni yimɓe aljanna ɓe fi shughuli hiɓe sohla seke ko heɗum ko nemaji ɗin tellement hino ɗuuɗiri ɓe mo kala hino naati e ɗum ɓen andi tun si banu adama yii ko lannata enen ɓe ka amna ɗo ɓe wonɓe dogude ɗo waɗen waɗatuji ɗin fof no faala si Allah naadin aljanna ko ɗon yiyata ko ɗum Allah inni ɗen sohol ko ɗon Allah acce ha yimɓen fof hiɓe sohol o inna malaikaɓe itta hijabu won ɗon hakkude makko yimɓe aljanna ɗen ɓe itta hijabu annora waɗowo wonka aljanna nden ñande konko yimɓe aljanna on santata ɗon nde ñande ɓe tawi hande ɓe santari ɗum fof darto e ɓe jokki kon Allah subhanahu wa taala landoɓe ene oɗon yimɓe aljanna iɗon faala mi ɓeydan on mi ɓeydana on yimɓe aljanna inna ya Allah ene alam tubayyid wujuhana a rawninaali geecci amin ɓamtu immiɗa min naabira min aljanna alam tuɓdina ma lam tuuti ahada min al alamina a okkani hen ko a okkani hay gooto addede aljanna ñaama ko faala waɗa ko faala ɗin Allah siki ɓe holla Allah awa kamɓe ɓe heɓi ko ɓe faala ko Allah subhanahu wa taala inna siki Allah subhanahu wa taala holla ɓe hoore mum ala ko goɗɗo yiyata ka hoore ndi ala goɗɗo ko yiyata heɓata ko aljanna hewtude ɗum o foda ɓe ɗon kadi o inna mi daginani on yurmede an nden e mbeleɗe an nden sike mi weltanike on fala ashatu aleykum badu abada mi tikkanta on pooma o weeri ko aljanna mi werni on on ñaamay ko faala ɗon o yahay ka faala ɗon o waɗay ko faala ɗon so ɓe angal faamugol diinan kan angal faamugol o diina koye ɗum ɗo fokkintini en ko ɗum waɗi si ɗen lasiri e ɗum ɗo iɗen tinni e fii koko wonɓe yiwɗe ɗo ɗen haray diina kan on tigi no duwa ka faamude ko diina ɗo faamaka fahman sahihan faamu selluɗo anda oɗo diina na diina fiya tampu fiya soñjo ko fiya ɓuttinka hoore leydi ɗo taw ɓerde ma nde ɓutta heɓa gurdam moƴƴuɗam ko yimɓen comme Allah subahana taala no foodi en gurdam moƴƴuɗam sen ari kadi hen yaa kadi asirata ko ɗiɗo hasima e tawata ko woni kon ka asira ɓe wawata kontude ɓe laaɗo sallallah sallam ko ɓe yehuno ko aljanna ɓe arti ɓe sifno fi aljanna ha ɓe indi sahabaɓen haccel yeeton ɗo hunde woota inna fil jannati ma la aynu ra'at ko woni kon ka aljanna koko tawata yiitere wi'aali fi ɗum ha ɗi sifa ɗum hande wala khatara fi qalbi ahad ɗum wawali naati sike ɓerde miijaki sifa ɗum lowru naati sifa ɗum hare ko ɗum innete aljanna Allah subahana taala o yewtino kugo ay o yewti fi ɓe tawata ɗen ko jiyaɓe makko laaɓuɓen si ɓe ƴettitama o inne lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma taddaun ɗon mariga kala ko wonkiji moɗin loka ɗon mariga kala ko nodduɗon kala ko faala ɗon haray ɗum ɗon hino woni pré kala ko faalɗa ko aljanna hareno ɗum haray ɗum ɗo angal faamugol ɗiɗo piiji e kaaɗo diina men haray ɗum ne jiya ko waɗi ha wertiri ɗen ko ɗum waɗi hannde enen huɓeere nden ko aduna ɗo no ɓuranen huɓeere nden ko aljanna e yille huɓeere nden ko aljanna ne laaɓi ɗumake sallllahu alih wa sallam ɓe inni wo kuɓeeje ɗen ko aljanna ɓusurul janna ko labinatum min dahabin summa labinatum min fidda ko birkiire goo
ko kangi ha hikkinde ɗon ko kaalise nden hikkinde ɗon ko kangi nden hikkinde ɗon ko kaalise birkije kangi e kaalise ko mo heɓata ɗo suudu hara ndu fof mayru ko ndu moƴƴinira ko kangi e kaalise hare no jiya kadi ko tawata ɗum ɗo angal faamugol ɗiɗo piiji no jeeya ko tourni hakkille men to e jiiɗo adi nawi sen daari fii koynte kon ko fewndi ɗo hannde fof no faala wonde jannguɓe lekkol jiɗi anglais français faama bona na probléme kono ɗum ɗon duwa kam weltindinde diina allah subahanahu wa taala kam ɗum ɗon duwa kam haɗude ɗowgol allah subahana wa taala ɗum ɗon karamukoje gooto a yiyata ka o yewtuma ɗum ɗo wondema fiil janngugol lekkol hino dagi hiɗa waawi janngude ɗum ɗon haa weltinoɗa janngol ɓurani ma janngol diina ma kam hannde ɗin on janngol anglais e français ɗum ɗo hino fooɗi hakkille men kin sabu hen ɗum ɓe yinne sa janngi ɗum ɗon a heɓa golle sa heeɓi golle a yoɓete fenno yoɓeteɗa ɓegetesi ko ɗi leydi ɗo 1500 euros 2000 euros ko wetata ɗum joni noon acci compari ɗum ɗo e so tawi woni ko ɓurani kadi jannguɗa yalli moƴƴere toon hiinde toon nelaɗo maki sallllahu alih wa sallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasan wal hasanatu bi asri amsaliha kala jannguɗo gonte kon halfeere wotere ka qouran o mari baraji so mbitteɗe laabi sappo moƴƴere wotere hino ɓuri ko innete kon hakkude leydi e kammu hara oɗo koñte kon qur'an kadi en oɗo ko oɗo ɗawirte kadi ko aljanna hay angal faamugol ɗiɗo piiji no jiya e ko tawata on tigi no wersindade hay allah subahana taala heno yewti ko hulata allah ko anduɗomo ɓen ko ɗum waɗi so tawi woni neɗɗanke so tawi woni tun neɗɗanke o andi diina kam o huula e allah subahana taala allah hollemo ko inte kon basira ha o yalta ko inte kon e majjere nden won allah subahana taala kontirino kanko o yaltine ko inte kon yukhrijuhum min azulumati ila nur mo foti ɗum so tawi neɗɗon ko nangi laawol ngol allah tun o langi laawol islam on allah subahana taala yaltinama ko inte kon e niwre nden o addamo ko annura hande laaɓno maki salah sallam hadis mo andu nden man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahala llahu bihi tariqan ila aljanna kala nangoɗo laawol fii haɓɓugol gandal allah subahana taala hollemo ko inte kon o ko inɗen naane on tigi no jogii ɓerde nde faamata no jogii gite ɗe yiyata no jogii noppi ɗi nanata si a nangi laawol ɗaɓɓugol ngol gandal laawol faamugol kaaɗo diina hare allah subhanahu wa taala on ko lewinante ko inte kon laawol ha naatoya ko inte kon haray aljanna haray ɗum ɗo ko jogatu e piiji ɗi tawata hiɗi wona sabu ko inte kon weltindugol waɗugol ha neɗɗanke on o weltindo ko inte kon e diina makko kam hara hiɗen arde ko inte kon yoga e piiji ɗi tawata hande hiɗen weltidi ko ɗum waɗi hay toɓɓere men ko inte kon mazahiratu alghaflatu fi hayatina al akhir seke ko jama on weltidi kon e ngu jamanu men o haray hande jamanu men ngu e o bange ɗo sen tasike no wuurira noon karmo koɓɓel no inni eno jiya e ko heewi ko weltinda e muɗum alghaflatu an iddari l akhira hande jama on no weltindi moƴƴa e fiiɗe ɗo galle lahara ino fanɗi ɓe tawata ko waɗi ko innete kon ko allah inni kon min allah no kala en ɗo wasɓe nafsa kama alladina yaduuna rabbahum bilghadati walla si yuriduna wajha no fanɗi hande faalaɓe ko innete kon hara ko yeeso allah ngon tuwoni ko ɓe faala ko nemaji allah ɗumen ko ɓe faala haray fayda ɓurɓe ɓen hewde no hucciri to ara ɗum ɗo noon ko ayde qur'an no yewtiti mum kadi sen tasfike kadi en tawa no tabiti ko innan konnan allah inni alhaakumu takasur ko allah yewti ɗum wonni kalla bal tuhibbuna al ajila wa tadharuna al akhira sike e weltindi e laakara o yiɗo itti ɗum ɗon ko hakkillaji men ɗum ɗon ko ayaji ɗen noon sen daari kadi konten hande ko njelo woni tawata pelletino janngude oɗo qur'an haray hita ndaaru hare wono inchallah alhamdulillahi hare wono ka sen daari enen woɗum ɓe jentade ɗo bayanaji ɗi ko gonga haray sa daari ɗo aynnayi goreɓe ma buyno janngude kono daariɓe ala ɓe janngude daariɓe kewtaɓe me ɗum ɗon sen ari ko innete kon hella ka gollitorgol oɗo diina islamu ɗaɓɓugol lahara on ko njelo woni ko innete kon hara hino ƴettiri on ɗon bange si an tigi a taskiti haray ɓe fanɗi kono noon ɗum ɗo ko ni ko sunnatullahi el kawn hare ko sunna allah allah toujours inni wa qalilum min ibadi ash-shakur no fanɗe yimɓe an ɓen jarnoɓe la qalilan ma tu'minun no fanɗi ko innete koko gomɗin ton haray ko ɗum jama on no jiya ko wersindi hande e fi akhira on sino jiya kadi ko wersinda hande ko inte kon haray wo
ke jogitoragol yamiroji Allah ɗen e yamiroje nelaɗo ɗen sallallahu alih w sallam no haniri noon kadi hande hino fanɗi innowo ka golleji mum fof e ka huwodire mum taskoto ko hen ɗum Allah faala e mum en inninane en andi duni on akdani no inni daganta ko hellifaɗo nde o gollata gollal ha o anda ñawore Allah nden e ngal joni hay ca haajaka déjà ñawore Allah nden ɗum ɗum hino fanɗi hande e tawata neɗɗanke mo tawata pellete kala ko watta o taskoto taw wono sonna jom hara simo sorude coñcol o ndaare taw est ce que hijabu shar'i no tabiti e ngol est ce que shartiji hijabu ɗin hino timmi ma ɗum gorko on kanko wattiɗo on coñci makko ɗin est ce que Allah subahana taala nelaɗo sallah sallam no haaɗi ko inte ko isbal dasugol coñci mum ɗin est ce que hande ino woodi buy yeƴƴitotoɓe ɗum ɗo soɓe sodude pantalon ma soɓe sodude kaftane oɗo ñamugol ko dadi ko njelu woni yeƴƴitade e ko woni ko ñamude no tabbide hadis seɗe ɗo mo sahih mo imam boukhari filli wondema ara e jamanu nelaɗo maki sallallah sallam aroye e jamanu tawata neɗɗanke hajjatake ko on ko woni ñamude ko a yuri foti koko dagi foti koko harmi ko njelo hande darata ko ñamata ko inna ɗum ɗo no harmi pottito e ɗum ɗon hara hino manki ko njelo woni tottude e waɓutu ɗo no hanir noon tottude hara ko e leer waɓuton timmina sarteji e farillaji fof ko njelo hande sen daari ko enen woni ɓen jentade bayana ko enen woni ɓen wadde bayana ko enen woni landade ɗen lande menen kamen gollata ɗum ton juuletaake joni noon ɓen arta e wonde hara ɓuttuɗo o heewi ko noon e warata ɗon fana yalansara wonon ko ɓeɗo woni janngude wonon ko ɓeɗo woni waajade Allah subahana taala ko ɗum inni a ta'muruna annasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun onon hiɗon janngude deftere Allah subahanahu wa taala nde ko onon woni janngude ɗo yamirde men ko moƴƴi onon noon wala wadde haɗi haqqilon joni noon ko inna ɓen fayda sen daari surtout ka leyɗe janane gaaɗe hay ko innaɓen no janngude ko ɓen woni landade ɗe lande ɓaynaɓe janggataɓe landoto ɗen lande ko yo ɓen ka bayana e ka dural janngato ɗen lande joni no ɓen no ɓe arata ka dural est ce que ɓe no landade ɗum joni no daaren aroɓen kaduɗe ɓe arata ɓen hay aroɓen kaduɗe jillidire e fana yalansara ha futuro hara heewi ndaari waɓutu on ko njelo sen ari ka shirque ko njelo woɗɗiti e shirque ko njelo hakkunde men tawata no golɗini karama ko no hooli karama ko yaha e karama ko njelo ko inte ko hara fawoto e gaccum fawoto e talku fawoto e nafi so ɓe sen daari ɓe inni wo hara fewnugu jamanu men ɗo kadi jama o hino wersidi moƴƴa moƴƴa e tatude ko sallillah seke minnugol sariya on e muɗum njelo innata Allah subahana taala wii ɗum ɗo kono tawata haajuɓe ala e ɗum ɗon njelo innata nelaɗo sallah sallam ko ɗum ɗo maaki kono hara haajuɓe ala e ɗum ɗon hare mi jiya kadi ko wersinɗa e toon ɗo kadi ko wonte ko hifdul lisan renugol ngal ɗo ɗengal mum hande kam reggiyaji ɗin ari ɗo so ɓe ngal ɗo ɗengal ngal woni faggitorgal fayda bakkatuji ko hino téléphone ji on tigi no nodda tun hino wowla e hoore yimɓe no wowla no wowla ma no wowla tun ko feƴƴata hande goto fayda haray no fanɗi wonɗuɗen kalkirde ko woni ko wowlude nelaɗo kadi nelaɗo no maki sallllahu alayhi wa sallam man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqulu hayran aw liyasmut kala neɗɗanke anduɗo eno gonɗin ko innete kon ñalande sakkitinde yo wowlu ko inte kon haray ɗuma yo wowlu ko moƴƴi ma ɗum yo deƴƴu joni noon hande sen daarimo kala haray si tawi woni udditama yewtere haray on tiggi sagum ko kañum wowlata si woni réunion waɗi ɗo fottama woni leeɗiɗe anga wowlade haɗa ɓitti min wowlade accari mi wowla hara sagu ma ko ya wowlu tum andale ngal en ngal ɗo ko lantirte ngal Allah subahana taala o wi wama yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko wowlata ko inte kon konngol si wona hara hino jokkimo ko inte kon raqibe atid sike malaikaɓe ɗiɗo o windoɓe kon ko woni wowlude wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar kala ko fanɗi e ko janɗi fof hayno windede faman yamal miskala daratin hayran yara waman yamal miskala daratin charran yara haray kala ko neɗɗo wuuli yo andu no windede haray ngal ɗengal hande renaka moƴƴa hinaka ñoore hinaka konnguɗi wanɗi pankare hande konnguɗi mokobaji ɗum andi heewa haylagol hakkude men sama wowla konnguɗi tawata hina konnguɗi mokobaji haɗi aran fof ɗum ɗo pi yimɓe herseno ɗum ɗo kono joni ɗum fof no jaali moƴƴa ɗum haray iɗen hotana ko inte kon toɓɓere men inchallah sakkitinde haray joni tawi ko inte kon haray micro inchallah ma wonno radio haray o inni haray ko yewteten hande kadi joni ko ilaju
هذا المرض الخطير هريكو كل وليكي كو انتكم هري ديدو نوناي هول بنينه هريكو هنو يالترتا غفلة هري كرمكو بنو يوتي كو هنو قد يالترتا غفلة بإني أرنو نكو هنو قد يالترتا غفلة أن يتذكر العبد دائما الحكمة التي خلق من أجلها ألا وهي عبارة الله نتان كون توزر كو يو أندتو وأندتا كو فيه حكمة كو تجلاكم كو فيه من تجلالا لندي ترون دو هورما إلا لندي تادن دو هورما إني كو أدلان دو كو موبو غول بينغورة كو درنو غول تشوني كو وادو غول لندو كو هن أدومادو سا أندي كو أدومادو غول بي أحب لنتو كون كو أدومادو كونو سا أندا كو أدومادو أواتا أحب لنادي كو ودي هاري دين أنك الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كو ودي سيني هاري موضوع so ɓeɗo jogi Allah subhanahu wa ta'ala on nawnan en konte kon famgol konte kon gafla hare gafla on ko diddu ko tagira ɗen kon fo woni leftinare ko liddu ko contraire ko tagira ɗen kon ko tagira ɗen ko fiye gollu ko fiye rew weltindare ɗum ko ya weddito e dewal ngal ko ɗum waɗi awwal shay'in ko watta taw ko ya anditu tumawtuma ene ko ɗum addilan ɗo ko ɗum waɗi ɗum hare kala golle ɗe natanta ya anndu naɗen ɗo woni gayatul ma on siki naɗen ɗo woni objectif ko addiraɗa ɗo si tawi ko leɗɗol kosi yaadi e dewal ngal siko golle kosi yaadi e dewal ngal siko yamirore goɗɗo yamirma kosi yaadi e dewal ngal kala ko watta kosi yaadi e ko tagiraɗa kon si yaadade ko tagiraɗa kon wallina ɗum ɗo to hare no jiya kadi ɗo ko ittata welindade goɗɗo ɗiɗaɓum ɗum tazakkurul mawt anditugol mayde neɗɗanke simo andituɗo o maaye o rentoto simo antuɗo tum o maayi o rentoto kono so tawi woni koye ɗen konnane imo ɗogi koyte kon tuuñol ɗamal kanko mo sikkude haray o siwa mayde ko ɗum ɗo watta ha o welsindo si on tigi no wadde ñande o ñande eniɗi ɗo wawi mayde hannde eniɗi ɗo wawi mayde janngo haray o andi tawi o wakkiloto haray hadisaji hewɗi ɗe andi no yewti kandiɗaɗo sal saman o inni no andi jen andito koyte ko mayde haray mayde andintina en koynete ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala haalilaɗo sallallahu no sar'ina men ɓe andi e juuroyagol kabaruji ɗi ɓe addi hadis o inni kuntu na haytukum an ziyaratil qubur mi haɗino on juuragol kabaruji ɗin kono inni joni fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhira hare ɗo waawi ɗi juurade joni ɗum ɗo heno anditinon koyte kon haray lahara o hare hunde tataɓere nden kadi ko on tigi do ko yiilatamo e wertindar nden ko tadhakkuru l qabri wa fitnati l qabr ko anditugol ko innete kon kabru on e fitna kabru on andita ene ɓe ñande goo a maaye hande si tawi ay cuhi jani e danki jani hi siɗa fof no huɓɓi courant heno jalbi siɗa faala immade sa immiki escalier ji maɗi fof no jalbina courant sa yalti yaasi fof no jalbi courant anditu ñande goo a naadoyte e piye sirum kon beru darde ma nden ko beru darde ma nden accete wallinɗa nder ton ombeɗa ton luttadema ton e niwre muɗum hande kadi annorama on ton ko kabru ko golle ma moƴƴi ɗe nelaɗo maaki sallallahu alih wa sallam andita nelaɗo no maaki alqabru imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar si tawi woni a maayi kala maayi ɗo fureji ɗi wattinoɗen ni fof andu an kada wattinoyde ɗi fof majjinini ko imma ɓe rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar en toni Allah to hara juɗo ɓen no ka rawdatun min riyadil janna an kadi andu ñande goo hande hari ko a jeyaɗo min ahlil ard ko a jeyaɗo yimɓe leydi ndi ha woni ka fewjudoteɗo ñande go aɗo jeeto min ahlil kobour ñande go aɗa ka kaburu hara ko ange girɗi woni ko kawtude toon e niwre e mbiya busay ɗum e loope haray neɗɗanke ɗum anta ɗum ɗo neɗɗanton kam no jeeya hunde nadere nden won tigi tazakkurul janna daral muttaqin anditugol oɗo aljanna ɓe galle huloɓe Allah andita oɗo aljanna oɗo kadi no toon haray wondema si a rewi Allah si a wakkilike hay sino muusi hay si won kiki yiɗa kono so a forsiki Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗe ɗo galle nadoyde so yi hande ɓe wakkilo immagol e neen e 4 heures du matin yaha fi heɓgol 1200 euros ko par ce que ɗe waɗi 1200 euros o yeeso men eɗen andi si lewru maayi tum mi heɓay 1200 euros mi heɓay 2000 euros joni noon si tawi woni a anditi kadi ko innete kon aljanna o sa yangike ɗo a heɓay aljanna ko ɗum waɗi andita Allah ko innita kulu washrabu sabu hen ɗum bima aslaftum fil ayami khaliya ɗum ɗo so anditirin ɗo kadi no jiya hay koytatama yettidare ni sabu ɗum banu adama
no yiɗi ko innete ko haray moƴƴereji ɗi hare mi jiya kadi ko ittata goɗɗo e wersindare ko inte ko wondugol e yimɓe moƴƴuɓe wondugol e yimɓe ɓe Allah subahana taala waɗin ɓe ɗo ko moƴƴi ihtiyaru suhbatu saliha suɓagol yimɓe moƴƴuɓe Allah subahana taala no inni wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha ɓeɗo ɓe tawata ɓe jokki diina kan ɓe jokki Allah subahana taala anna ko ɗo inni nelaɗo sallllahu alih wa sallam yo dumbu wonki makko kin so dumbiɗo wonki makko kin ɓeɗo ɓe woni andintinoɓe mo laahara neɗɗo kadi yo suɓu diini ko hombo wondata nelaɗo no naati sallllahu alih wa sallam e hadis ko almar'u ala dini khalilihi neɗɗanke fof koye diina gore mum wonata falyanzur ahadukum man yukhalid goto kala e mo yo ndaaru ko hombo woni ko jokkodirta sabu noon mo jokkodirɗa o ko jikkonɗo mum ko ƴettata haray si a jokkodiri ɗo e jannguɓe faamuɓe yiɗuɓe Allah yiɗi annabijo sallallah sallam yiɗi kaɗo diina ardini kaɗo diina koye ɗum ɗo ɓe naɓete koye ɗum ɗo ɓe puusete koye ɗum ɗo ɓe ɗumannotoma si tawi noon woni a sansiɓen noon kadi haray ka yarɗa o fedde nde jokkuɗa o kaka ɓe andiri ɗon ko ɗon ɓe noddirta haray en ndaari noon enen hannde soɓe haray hannde kayɓe fayda si goɗɗo jokki ɓen ɗon hiɓe ƴettude ɗum ko puyɗuɗo si goɗɗo woni hannde mi jokkodiri e wonuɓen duɗaɓe hara bete mi yowde tewra seeɗa ndaara si tawi wawa fama diine mum kan foyi no ƴettude inde bonde naɓa e makko wonuɓen ga fewn ɗo ka leyɗe jande ga yaahi ha ka leyɗe men to Afrique wondema wontidi jokka fus haray ko jokki wo ko igol e juulirde yaha e juulirde iwa e juulirde yaha juulirde tan fotina o tigi ko ɗum ɗo ɗum ko aya nelaɗo noon sallam ko aya Allah subahana taala noon ko Allah inni wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha Allah subahana taala jamirimo ɗum yo dumbu wonki makko e ɓen ɗon nelaɗo no waɗani en misal wonde man wondiɗɗo moƴƴo e wondiɗɗo gonɗo no wawi yeeyowo parfum e baylojo sa wondi e yeeyowo parfum imma o korta parfum ma parfum makko o uura sa wondi e baylojo ko amma o sunna coñci baɗi ma turki makko immo naata kenema ɗojjinama hare no jeeya kadi e tigi ɗi tawata ɗi waɗi to won tigi yaltugo e nde nawnare ɗo ɗe hulɓininde ɗum ko o gafla hare talabul ilmi shar'i ɗaɓɓugol ngal ɗo gangal neɗɗanke fii o yalta e nde ɗo majjere o yalta e oɗo nawnare ko la budda min al ilm ko ma o janga diina makko kam so janngal diina makko kam o humpito hiipiji ɗi wonɗe yewtuɗo o humpito diina kam no ka woniri noon haray ko e gafla o wonata ɗen anndi ha ñande o tawoy Allah subahana taala haray Allah subahana taala danɗen en andini laaɗo no naati sallallah alih w sallam so goɗɗo lanitama to ɗabru o inni la adri o inni mi andano en andini on ko la adri on ma déjà anduɗo o waɗani ɗum ko neɗɗo so o landama so ɗabru o inni la adri ko hadis ɗen anndi selluɗo wo malaika ɓen ɓolla e moɗon ɓolde mana ɓe tappa e moɗon ɗen ɓolande nden ɗon so haaki ɗon wo piiji ɗi fof nanayi si wona yimɓe jinna wosi ɓe nanno kadi ɓe fof ɓe mayeno e fillayeji goo ɓe tappira e moɗon ɓolde sabu ko inni kon o anda ɓe tappira e moɗon ɓolde siɓe tappira no fello ngo fof ngo wonta e mbullaari hay ko ɗum waɗi joni noon on tigi haray yoyi goonga o wolleri ton ko ɗum on tigi eneta rabbana absarna wa samina farjina namal salan inna muqinun Allah yetti men min yii min nani min faami min joni min mi jananama ɓen andi Allah subahana taala jeɓata ɗumen si woni ha goɗɗo ma yoltitamu hare no jiiya kadi eko watta ha on tigi yalta e oɗo wafla addu'a'u wattadarru ila Allah haray ko du'agol yiltito e Allah subhanahu wa taala haray ɗen andi hadis kudusi juutuɗo Allah subahana taala no yinni kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum on fof mum ko o majjiɗo so wonawo mo mi fewni ɗaɓɓi elan peewal mi fewnaw Allah subahana taala o wi kadi e aya goo qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kadabtum fa sawfa yakunu lizama Allah subahana taala on o haajataki on o haajaka on o wallata on si wonano sabu ɗi du'aji mum ko ɗum waɗi si a du'aki kadi a du'oto toroɗa Allah yo Allah yaltini e yersindare yo Allah holle laawol no yaltira e yersindare inchallahu sa torki ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala on imo yiɗitorede hay todeɗamo aduna o okkete natere noon sa torki mo diina ko tagirma kon fimu ko welatamo kon ko o suɓi kon hara ɗiɗo ko yoga e piiji ɗi tawata ɗi wone saabu inchallahu on tigi yalta ko inte kon e gafla on haray inchallahu yewtere men nde nde dayke ɗo haray leero yoni e haray ko wasiyodirten inchallahu ɗum ɗo ko yoga e wasiyeji tun woni ko waɗidiran ɗen haray saabu noon nelaɗo sallallah alih w sallam no maaki balle o anni walaw aya haray yettine an hay tawi woni ko aya
haray ko enen ɗo woni ko wasi lorta nelaɗo make sallallahu alaihi wasallam addinu nasiha dina ko laaɓodira reedu haray ɗo ko fii min taw ƴewtuɗo on e fiimen en fof ara inchallahu kala ko tawata himo hawri toon ɗen e deftere Allah nden e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ƴette gollitoron kala ko hawra e ɗum haray ƴette ko in ton kon haray liɓonto haray fabbi kadi ko ari kon ɗum fof haray inchallahu yaafo ɗum haray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala on ittu en e weltidare yo Allah subhanahu wa ta'ala on mallir en natugol aljanna. Wassalamu aleykum wa rahmatullah. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.